معكم يوسف باكوش aka Just. Je suis un jeune DJ tunisien. بديت موزيكا عندي 7 سنين. Mon style musical نلعب de la down tempo, organic house, نلعب afro house ou de temps en temps je joue de la techno mélodique. Donc mon conseil للسهرة les jeunes كيفنا اللي يخرجوا يسهروا في الليل ما يسوقوش وهما شاربين خاطر خطر ليهم هما ولا العباد اللي معاهم في الكاس. وكان خرجت وشربت de préférence يا un autre conducteur هو اللي يروح بيكم comme ça vous serez en safe والعباد تبدا معناها ما فماش un risque d'accident ولا un truc comme ça. Merci. واو هكايا باش قاعد تشوف حتى شيء. Donc déjà c'est difficile de conduire comme ça explique عبد يبدا شارب impossible ينجم يسوق هكا. Donc sûrement il va faire un accident. Donc voilà ما تسوقوش نتوما شاربين. restez safe وخلي العباد معاكم safe زادا. Alors اخرجوا اعملوا جو اسهروا شيخوا وكان باش تشربوا يلزم معاكم عبد يروح بيكم اللي هو ماهوش شارب. Donc ça c'est une bonne solution pour tout le monde.